malo apito pe ko whakatolo pe moe malmalu pe moe molmalu e whare hufanga ko Malia Tupu Imakulata pe ko whakatap ke awhia e tai hamai ka whakamanu e koloa he kau whakataha he whakawhetai pe moe fia o e whia whakoloa koeni ka koe au sia he kau tāmai o eiki koeni e toko whaa koe kau Tikoni ki nau tolu hange koe whakamatala ni o atu anenai angi ka he ahoni ko nau au sia ai tumtumo e nau whenga ka koe urak step ke nau whanonga iaia e nofo mo ui koe whai whikau ko tukupaa ki he mate ki he ngāwe a eiki tupe mua ke ulawe ki he ahoni pe mhono mahu inga i he ahoni he siasi i maamani o whakamana tuai ai ngo maa oni tuuki mua i he tui pe moe lotu ko sangato pita pe mo Paula ko ia koe whiriai ai kau tangatane a koeni o whakatatau ki he hangaleleia i Cardinali ke whaiho nau whakanofo ke nau hoko koe kau molo molo mui wae i he ngāu e Falelotu nai whakahoko he ongo maa ni oni koe ni i maamani pe aku tui kai e kau Karistian toko lahi pe nau mui ai whaunga e lau maari e nai whai ake whakakato i ngāu e ai iki i he ane awhi tuku au mea e kamataanga e siasi o au mai ki haoni o kei holoi taunga pe meongo ko motu ai tau toko si e kau ngawe ka whakawhita e Diocese Tonga mo Niue i he ahoni koe nei toko wha ko nau tari iyo eiki ko mau tolo eni ke mau ave a o ngongorelei ko ia mau kau whakataha i he whiawhini me ke e Cardinali ka mai kai ngalote Diocese ke ngai family koe ne toko wha ko nau fuaki ai nau foha ke hoko koe mea ngāwe pa koe kai ko hamea aku whaingo fua he na ngāwe i he kau tangatani he tau e fitu he nau teiteu ai i he seminario pe nau au sia e tuunga Tikoni i he tau e taha ko mariwa tu i he ahoni ko whakahoko ai ki nau tolu o amanake atki ai i he whiawhini ke lākanga Patele iyo i he ahoni koe lanu o kungawe aki koe lanu kulokula koe lanu e toa koe lanu e taataa koe lanu e fuaki mo ui iyo koe lanu e tukupaa he koe kau maa ni o niu whakailonga e aki he siasi he o nau aho whakamanatu ai ki nau tolu ka koe lanu o e kulokula pe koe ia i teunga amanake whakateunga ake he kau whaiwhikau fo o amanake whanofo te nau teunga kulokula o hange ko ia koe aho koe ni o pita mo Paula pa kai pe whakatawang hange koe ngai whakamatala ne kamata aki ai lau Malia ai ongo maa oni mo ngai tangata koe ni i na tari iyo ki eiki mo ui ne ongo e moho pore kana ai hoko ai tuunga na tari iyo aki mo e whakakato o tolaiho nau kau mui mui pa nau hoko ko ati maamani ngai ahoni o a mai ki tongani ke kau whakataha e tari iyo mo avea e kosperi ke tapa peo mamani. Ka hange koe koe whakaamo eiki whakaasi oska nau mawai me ape ilo ai ki mautolu koe kau ako i o mau wheo whaofani. Pa koe whakatau ange ia i aho koe ni o kulo anoa e ofa ki he loto e kau tangatani amana ke Fakanofo ki nau tolu. E koe ofa o kune malawa e whatongi ake whakakato pene whakaao e whakaamu ke mea ku whai hono whakaamu. Hakai ke hange pe koe ane whaka hoko atu ane nai hange he whakamatala ki mua koe kau tangata koe ni koe toko hua pa mi he lolo halai walu koe toko taha pa mi he vai ko ni utoa me ni Tongatapu pa koe toko taha pa mi la paha Tongatapu koe kau tangata koe ni neongo na naomi pa mi ngai wheitu keke ngai family keke kana naomi akpea e tui mo falala pa whakao e nau amanaki o hange ko ia ko lava mai ai e ongo family e ongo talavo Tikoni pa mei vavau kau whakata mo ka inga ku nau lava mai me ni Tongatapu pa peke ka inga me vahe hake me lapa kau whakata hen mo toenga e Diocese e Falelotu hufanga Malia Tupu Immaculata ke Moimoi ai kau tā mai o ekini ke ewa na ea foke koe tari iyo he ahoni koe iyo peke ngata anga pa koe fua e kolosi nengo kai whaingo fua o kumamafa kai maa koe kau mai a eki o no fua o pehe ai kau whakatahi he whiawhini
Ai Moimoi hake I he loto I whakaamu. Mui whakatawangi. Hata apuaki. Hakala sia kumake. Ko hi ko aho ko en peke ko iape. Ka koe lau Malia me whatungia mamafa. O ka manaki whakahoko he Cardinali. Ka kono whakatop tāpui. Mwhikau ia toi kau tangatani. Ke whakao ai whikau. Korea vea lau Malia eiki. Ke kau whakataha moia. E whatungia mamafa. O kune amanaki at ki ai. I he whawhin. Kau maa no ngahi te hina Patele te nau kau whakataha. Iono whakahoko ai whakanofo koeni. O amanaki at ki ai. Ke au sia e Tikoni Epeli Manisela. Ai au ne lotonga. Whai whatongia mai paloki a hihi fō. Ka koe tangata en mihe lola halai walu pe mola pa. Pe heka Tikoni pe au Masunu. Pe mei Falelotu wa. Lotonga whai whatongia he paloki a kolonga. Pe mo Tikoni Langilua Kivalu mi Niue Tongatapu. Lotonga whai whatongia he paloki a maofanga. Ka umaa Tikoni Luakini Okusitino la paha. Tongatapu. Ka upni lotonga whai whatongia e paloki a pea. Nau tolu koe ni. Ko tokotolo ki nau tolu. Nau ngau I ke kainga lotu. Tu ke pe a Tikoni Luakini Okusitino. O kune ngaue. I he ofisi o I takma ui karistiane. Ke tokonia e kau whai ako. Takma ui karistiane I he tau sisi. Pe au whai whatongia ai e talawau koene a Tikoni Luakini. Ai o amana ke whakanofo ki nau tolu he whiawhini. Koe ngai polo kalamahangi koe ane o si whakahoko atu ane nai ange. Koe Ouau anga Mahe ni pe. Ka au toi tānaki mai kei mo ngahi Ouau mamafa. O e whakanofo. O e kau whai whikau I he whiawhini. Koe anga Mahe ni whoki he taratisi o e siasi. Ono whaaki o nau tolu. O whai ei he taimi koe. O whai ei honau whakanofo. Tikoni ka I he whiawhini. O whakahoko kakato pe. Pe he tuku he taimini hange ko ia. Ko whakatonga e atu. Ko kamata ke ngaue ai. Ngahi wheitu ke he kehe. Te teu ke he. Tā whakaholo e whawhangu. Ke kamata ai. Misa malu. Ka mo. Ma ke o e whiawhini. E whai mai e whanonga. Pe hiva whakanofo whai whikau. Ke a umai ki mua. Pe me iai lewa e hoka tu lewa e Ouau. Ki hona tataki e Cardinali. Hange ko ia ne os whakahoko o kat pe. Ngai lau wholofola. Ngai whai whatongia e ako eni. O ikai ke to tā whataha pe. Pe me ngai family. Ka whakafofonga me ngai wha ngā ue ke ke. Wheitu ke ke ho e siasi. O whai whatongia ai e kau tangatane. Ka hiri ho nau whakanofo he whiawhini. Pe o amanaki lewa. Ke toki whai e uraki misa whakawhetai. A Tikoni Luakini. E whakahoko ia I he auto apure lulu ki la paha. I he taimi hongo fulu pongpongi. Pe ako Langilua Kivalu. E whakahoko ine fufua misa haana. Ki he palokia pea ka e whakahoko I ke Falelotu I tofoa. I he auto konaki ai pe o wikeni. Pe au toki amanaki atu. Ki toki whakahoko ki vavau. Ai fufua misa ai hongo talavou ko ia pe mi vavau. Amanaki whakahoko Patele. I he to apole lulu pe mo falaite o wiki ka hau pe te na toki katoanga whakataha pe he whatwhata mawhana I a tokonaki ko whakahau ngai pa mo fia o amanaki ko at koeni ke na usia kakato no whakanof ki naua ke lakanga Patele ka kono whakata he whiawhini mo one o awhio he na eiki pe he lau Malia maone ni te ngoi pe ai mawhana ai fia I whikau kau aki he holoi taunga mai me hanga hake ka umahi hifo. Me vahe loto, me tapa ko tope. Ak nau tolu wala lava ke nau wa umai. Unau kau whakataha mok mau tolu e whiawhini. Pe heke se ngai family ko nau kakau mi toke lau. Me Niue, me vavau. Pe Tongatapu ni. Pe kei pe mo ni me ngai palokia ke heke he toi ngai taisisi. O mau kau whakataha I Falelotu ni. Pe hange ko mau tolu me amai me apina. Whatawangi pa mo lau Malia e ki ke ne whakaivia ki tau tolu pa tau whawhetai. Uiai hatau ni ihi ko nau tari iyo ke he uia eiki. Wike ko tau sito a ke ai. Na tau whanonga ka kau tangata. I siasi, Wesleyana tau atai nau tonga. Na nau tari iyo ke whakawhea eiki ke nau hoko ka kau tala whikau.
I fia fini ko amana kia ta sisa tonga ma Niue. E whakamoon whakatahi e tari iyo ko whai e kautala bon. Kau tikoni kone toko wha. Eki ko ki mau tolu eni ke mau whai o whikau. Hiri mai ho nau ma. E tau piki atu ki ai. Ke tau alo whakataha e waka kosperi ma tonga. E waka kosperi ki ma mani a wheitu pe e wiki nau tolu ki ai. I he kahau. O tau whakatawange pe he lau maari e ko ia. Ke nau tuu o tari fia hapatongia. E ui ki nau tolu ki ai. I he kahau. Pa mo nau ngai whakahoko whatongia. Ko wakai atu. I o te whaka hihifo. Taha e kau tangata eki ka koe kuia e taha e kau tikoni. Si kakao mai bea me wawa. Ko te vita. Nengo utore ke reka ne lava mai pe i he sari ote. Ka koe whakaia ki ai fia te vita lava ke ia. He whai ange ko tāpua ki ano lot whare ni si kei mo ui. Taha no ngahi moko puna. Tikoni Epeli ko amanak ke whakahok whai whikao. Wau kai whakawhitai. I he honga ia ke tangata i koe ni. Nengo whai ngata e wafolau. Ka kune kakao mai. Ke kau e whakamoon whakata. I he fia fini. I he whakakoloa koe ni. I kai koe ape. Fia au pito he fia fini. Ki famili o Tikoni, Okusitino, Luakini. Ke ono tohwe fine. Ke asureana whanemaka ka umahano ki famili. Una wanga lele ke whakapaanga e polokalama koe ni. Koe ke wakai mai e famili me otmulina. Ai si yongo mai tu aba mi Australia. Ka umai famili. Nengo kai ke nau lava mai. Kai ho nau loto ma nau lau maari e pe nau mea mai. Ke ata mo elea. O lava pe ke mau kau whakata. I he fia fini. Pepe he ke si famili koia. O Tikoni Kivalu ba mine o Tongatapu. Malo e folau mai. Tau kau whakata he fia fini. Pe ke whae kau mai toi ngai famili. Iyo. Na toha taha si famili o Tikoni Masunu. Ki wawao. Kene tamai. Kau mai toi ngai famili. Whakawhitai ke eiki. O mo whaki fo. Ke whae aene ngawe. Peka pau e te tau whaki mai pepe tau nofo noa. Oi kai hoko atu ano lotua mo hufi kina. E fefe ala e nau hoko atu. Oi kai whaingo fua. Koe urak stepu pe eni. Koe stepu eni o whai ahi laka. Te ke laka anai ke lakai. Ai waha lolo e folau. O te eke nau lawa na tora sio kano ngata anga. Koe kamata anga pe eni. Hange koe whakatapu. Na amo nau mo toa wa e. Oi kai ki nau lawa whakatok ngai. Ka koe hoko atu ko ai e kia. Rotonga ni ko ta whakaholo e whawhango. Ko inga ke whakawhitai mo i whiwhia e awhi hawhkoeni. Ka me Falelotu Malia Tupu Immakulata ki mawhanga. Ko ta lake e whiwhia mo i whakawhitai. I amanaki koene. Ke whakanofo e kau tikoni kone toko whaa. O kwhai e pata mo me whiwhia e kātnari. Ka umai si. Nakapau o whiwhia e toenga e ka inga lotu. Whiwhia e ngai whamiri. Ko narolawe mo nu he tāpua ki ni. Ko tuulaki mai e whono ngā. Taki mai pehe kau Ouau Misa ka umai kolosi. Pe hoko mai kau whanau seminario. A mo kau whaiwhi kau. Te taki pea hiva e whiawhini he. Me kau hiva me ngai palokia ko tā pe. Unau kau whakataha mai ke hiva o e whiawhini. Aia o ku hange koe palokia mawhanga. O nau kamata hiva tataki o misa o te vini.
e hua whau e tamai, a moe alo, lau maari e maani oni. Tauange ke a whio i pēa merino e eiki, e te ki mautolu. Sa kalameta, Tongatapu e Oloto. E koe Ouau Fakanofo Patele. E ka vei ngai e tau whakatataha mai whiawhikoeni. E whiawhia e keresia e tau whae ka koe siasi. E koe aho lahi e nia ki siasi. Aho mamalu wharitusia. Lau pea sagato Pita mo sagato Paula. Koe ongo Peau aione. Koe whakawa e ia. Koe mo ui mo misiona i siasi i mamani. E tuku au mai eni. Kakato e mileni iu me ua. Pea kei hoko hoko atu. One kei mau mo ui. Me hongo taua maahanga koeni, lau pehe siasi. Lau noa koe hongo piri nisi, ka koe uhinga. Koe hongo moaki eni e kau maani oni te tau ritani e ai, e uau, mamalu mo Tongatapu koeni. E hongo apostolo, koe hoko tonu pe ia, kono whakamawhai, e hiri pe mo e kakato, e misiona, tau whakamo uina e tupu Tongatapu. E koe ongo whakawa e ni. I kai ngata pehe mawhai ka koe whatongia, koe ui. E taimita tau, o tau taimari e keresia, tau tai sisi, e toko whaa koe ni. Kau Tikoni. Ke nau hokosi atu e tala tuku whaholo koea. Ke rau atu o tala ke kosperi, e ngahi ngata anga e nofo o tau mamani. Koe aho lahi eni he loto Vatikano, kai ke whaihanga au e koe uhi koe whakaapa, e aho mamalu o ngā apostolo, e nana maata pe maretire whataos. Koe uhi kai tau takia e kosperi. O tau tai maari ei, o tau ngahi whanua, tapa ke na e taku koe sentai le, kako ki tau tolu e. Tau kau whataha mai whamili e whaa koe, ni toko lahi e Falelotu, Malia Tupu Imakulata. Tau kau whataha mai whamili e whaa, kau tangata koe ni. Ka koe kere ia, na e tō ai e tenga, e pula e tui, e nau whanongo ki he wanaiki e ui ko ia. Koe ahoni ngari ku tau whakapapau i, e nau tari io, ka e luwa kakato e nau mo ui, ka ui ka kosperi. E mea vai pe ki nau tolu, ka umaha ki tau tolu ono kotoa pe. Ko iai ke tau tari ho tau vai, pe tau tapa ki he mehesi, ki omika ki tau tolu e whakaatu ilahi, ko hui ka tau mo oni ki he kātoanga, i aho mamalu koe ni o maa ni oni sangato Pita mo Paula. Ka maa no Fakanofo Patele, ai kau Tikoni koina. Ko vete ki he Otua mafi. Wange ke hifo mai e alo ofa e o tua mafi ke ni whakamore more tau ngahi anga hala ka ne tataki e pe ki tau tolu ki e mo ui o kuta e ngata.
ke tau lotu. O ku mau whakawiki-wiki, ki ho awhio koe Otua mo e tamai, a mau eiki ko Jesu Kristo. O ku tuunga i ho whai mana wa ofa, o whuaki mai kia te ki mau tolu e monu ia. Ki whanau i fo au he iwi mo e lau maari e toi tuu, a mau eiki ko Kristo. Tamai e tuunga, Yehu whaki ai o apostolo ko Pita mo Paula. E mau kei tō nunga i pei he tui mo e whakahoko o mau ngahi ui. Mau tau tāpaha ke ai whoki ko e uia ko ho kau tamai o eiki ko eni. Tikoni Epeli Manisela. Tikoni Mahe Okusitino. Tikoni Peau Masunu. Mo tikoni Langilua Kivalu. Tawange ke hoko mua ho pani, ke whakanau ai ki nau tolu aki ho ngahi mea ofa whakaotua. Uia pe ko ho kakai, e whekau i atu ki nau tolu ki ai. Uwhanga e mau koreni, ia Jesu Kristo ko ho alo o feina, ka ko ho mau eiki. Ai kune awhio mo pure, whakataha mo koe, ai awhiona. Lau maari e maoni o nio ta ngata, pea ta ngata. Amen. Uluaki oi folofola, tohi ngaue e kau apostolo, vahe hongofulu maua. Pea lolo tonga ia, ne ala ehe tui ko helota, ki hani ihi ihe siasi ke ngauhi kovi. Pea na ane tamate i heleta a se misi, ko e tau kete o sione. Pea hi ene wakai o kulelei iai ai kakai siu, na ane mo ia atu o puke mo pita. Pea koe ngahi aho ia o e tapu levani. Pea kua ne mau ia, na ane ai pili sone, o ne tuku honole ohi ki ha hoa e wha, o taki toko wha ai sootia ki he hoa. O ne tuutuuni, ke oua ke hili ai Pasova, pea ne toki taki atu ia, o whakotuu i he ao o e kakai. Ko ia, na ele ohi pe asi ipita i he pili sone, ka nai ai hahufia, na e whai toto aki ki he Otua e he siasi, koe uhi ko ia. Pea i he hoko ki he Peau, kai taki atu pongi ia e helota, na e mohe apita i he wahaa o haongo sotia, kua ki aki haseini e ua, pea tutuu ai ongo leo i he tua matapa o tauhi ai pili sone. Mo e ilo ange, na e tuu mai ha angelo ai eiki, pea malama mai ha mama i he loki. Pea na ane tai ai waka o pita, o ne langa i hake o ne pehe. Tuu ke vave. Pena e ngangana me ono ongo nima, ai ongo seini na e hai aki ia. Pea me ai angelo kia teia. Ai hono o. Pea whakamau hoteka. Pea ne whai. Pea pehe mai e ia. Ka hoa ho pulu o muimui mai. Pea ne hu atu o muimui ki ai. Pea na ikai tene ilo, koe mo oni ai mea o kuwhai e he angelo. Ka ne mahalo
koe vi sone o kune mamata ki ai. Pea kua nā tuku ki mui ai uluaki leo mo hono ua. Pea nā au ki he matapā au ka mea, aia koe huanga mei kolo. Pea mato o ia, kia te ki naua, ia te ia pe. Pea kua nā hu ki tua, na ana laka atu, o osi mai ha hala eta. Pea toki mole ai angelo mea te ia. Pea ihe matala ai loto o pita, na ane pehe. Tā, o kutoki e ani kia te au, kua whekau mo oni e he eiki e ne angelo. Pea kua ne hamusi au me he nima o he lota, mo e fu amanaki ai kakaisiu. Ko e whalawhala tonu ia e eiki. Sa me whetari aki, sa me torongo fulu mātolu.
whalafola hono wa, ua ti mote wahe wha. He koe mea ki au, ko ka matalilingi hoku toto, koe kawa o e whei laulau. Pea oku tūnuku mai ai taimi o eku hiki. Kua tau ai tau lelei, kua lawai ai whakapuepue. Kua tuku tauhi mai kia te au ai tui totonu. Hili eni, kua tuku tauhi ma aku ai pale o ma oni. Aia e toki omi kia te au i he aho koe e he eiki, koe whakamau totonu. O ikai kia te au pe, ka kia teki nau tolu ko toa pe, oku ofa ki ha ane ha mai. Ka koe eiki na ane ofi mai, mone whakamalo hii hoku loto, koe uhi ke kakato ia te au ai tala o gospeli. Pia whanonga ki ai sentai le katoa, pia nai hamusi au me he ngutu o e laione. Iyo, e hamusi au e he eiki me he ngau e kovi ko toa pe, pia tene whakamo ui au. O au ki he ene whakahu au ki he pule anga whakalangi. Ke o ene awhio ai kololia, o lawi kuonga pia tae ngata. Amen. Koe whalawhala tonu i oe eiki. Toka teue o ngolelei. Tapu na toye matiu. Matiu kono ko fulumaono o wahe. Pea toka ange ha pongi. O ku mau pehe. E alo tāmaki ai ahoni. Pea ku kulokula. Pea whetau i ai langi. O ku mau wavanga koa ki e mata o e langi. Ka koe ngahi whakailonga, kuonga. O ku ikai te mau lava o. Ko hatou tangata whai kovi ia. Ko hatou tangata alawhia, kai whi awaki, o ku tangi,
Kia whakailonga, ka oku ikai e whakailonga e ange ki ai, ngā tape e whakailonga o siona. Pea ne mahui mea te ki nau tolu o alu. Pea i he hau ai kau ako, ki e kau vai, ne ngalo ia te ki nau tolu ke ave ha maa. Pea whai e se su ne rea ki te ki nau tolu o pehe. Mou a o wakai te ria ai rea vani, ai kau wharesi, me kau statusi. Pena wārea ai ia te ki nau tolu o pehe. Kono uhinga a pe, ko ikai te tau omi ha maa. Pea i he ilo e se su nāne pehe, ai kau tui vai vai, ko i haa ku mau wārea ai, ko e uhi na e te eki koa ke uhinga ki te ki mau tolu. Pea te mau mana tui, ai fo i maa e nima, mo toko nima a whe, mo whiha i kato, whakahunga na mau omi. Kau maa e fo i maa e fitu, mo toko wha awhe, mo whaha i kato na mau omi. O ku mau whe nai, e ne taeha i ki ate ki mau tolu, na i kai ko e kurea atu ki ha maa. Ka ke mau wakai te ria e kau rewa ni, e kau wharesi, me kau sātusi. Nei toki mahino ke te ki nau tolu, tāku i kai ko e ne pehe, ke nau wakai te ria e rewa ni maa. Kai te ria e ako naki e kau wharesi, me kau sātusi. Pea ko hau a se su ki he wheitu o Cesaria Filipai, nāne whehu i ki ene kau ako o pehe. Ko hai nei ai whanau tama ai tangata, i e lau ai kakai. Pea nau pehe, ko e lau ai ni ihi ko Sione Papitaiso, ka ko e ni ihi ko Ilaisia, pea ko e ni ihi ko Seremaia, pea taha o e kau palofita. Pea pehe ange e ia, ka ko hai au i e lau a mautolu. Pea tari e Simon e Pita, one pehe, koe misa ia koe alo e Otua mo ui. Pea tari e se suo pehe ki ante ia. Hamonu ia ka ko koe Simone Pasiona. He oku ikai koe kakano. Mo toto na e fuke ki ante koe. Ka ko eku tamai oku ihe vani. Ko eni eku rea. Foki ki ante koe. Ko pita. Pea i he funga makani. Te ulanga i hoku seasi, pea i kai maalohi ki ai, ai ngahi matapā o hestesi. Te alu ki ate koe, mo atu ki ate koe ai ngahi ki o i pure anga o hewani, pea i longa ha mea te ke whakangofua i mamani, o whakaongofua i hewani. Ko ngole rei tonu ia o e eiki. Ko e kakatoia o e konga o Luaki, pe ko e litusia o e folofola, aia nei lawa te ngongolelei o e whiawhini e Patele visone petelo. Pe hoka tuleo aini ki he Ouau Fakanofo, aia ko no ui o ki nau tolu o mana ki Fakanofo ke la kanga Patele e whakahoka tuia e Patele seale kautai koe whaiwhikau ene o kune toka ngai ai whanau seminario ai kunau teu ko ia ke nau hoko at ki fisi ke ako whawhaiwhikau i he ui koe ni tene kore ai ke e katnari ke angarerei kai tari ai kau Tikoni ke lawa whakakato hanau whatongia pea hoko atua ia e Moimoi, pea mo e whili, pea pehe ke whakahaloto e kakai, pea whakamaa opo ake e konga o Ouau Fakanofo, ai ako naki, pea koe Tongatapu ake, ai e katnari. Ka koe amana ke tueni ke whakahoko ai ui ko ia, ai koe ui e kau tangatani, moi nau tari ko au ke whakaapi ko whai, pea mihe te pilea e ki ke whakahoko a ene ngāwe, koe wau mamawhai ni, o kunofo mo tari, mo whakaongongo kia e si kau tangatani, ki hono ui ki nau tolo, kako Patele, siare kautai, tene whakakato e whatongia. Ke mea mai a ki mau tolu, o ku amanaki ki whanofo ke la Tongatapu ko e Patele,
I Diocese o Tonga mo Niue. E Tikoni Langilua Kivalu. Tikoni Mahe Luakini Okusitino. Tikoni Peau Masunu. Peamo Tikoni Epeli Manisela. E tamai mātua ki whakaapapa ia. O ku whaamu e tau whaetapu ko eklesia. Ke whanofo e kau tamai o eiki ko e ni. Ki he lakanga ko e Patele. Ko ia. O tuunga i e whakakaukau mo e whalala ai kai ngā lotu. Kai au māwho ki e whakamonia ki nau tolu, nā nau ako ai. O kuou whakapapau i atu, e nau whiunga ki ai. Peria e tokoni mai e ki Otua, e mo tānu whakamoui se Jesus Christo, ki lirewa ki nau toloni, i la Tongatapu ko e Patele. I taimini o ko hokat lewa e katnali ki malanga pe ko ako naki o e Ouau Misa Fakanofo Patele o e whiawhini ko katnali mawhi. Tangata ko John Henry Newman. E whai whekau e sias Inglani. E ni toki tawhoki mai ki e siasi. O ne hoko atu e whatongia whakapātere. Ne hoko atu ai ko e pisope. E whamui tahane ne hoko ko e katinari. Ko taupotu taha, ane hoko rewa ko sangato maani oni. E tok whanofo peia canonize, i tau nei e ua kuhiri. Nā noa ki ai koe hui, ki ai ane rea, i loa upita John Henry Newman, ako i Oxford, vei pā mo kau teolosia lala, e makehe au pito no poto, e tangata ako, i ka university na ni iai, e toki hoko atu ai pe, i ako whakateolosia, i o tau senturi mai pe koe ni, toki pekia pe e tā walu i manoa. Pa koe tāhene ne ngahi rea, puke ni mahe siasi, e ne whelawei pepe a muna tula, o misiona e siasi, ko uloto peke o mai. E koe ne rea, pehe. Ka pāwe e kai mau e siasi, hono na tula, whakapita, ko ki Tonga peia, viko ki Petrain. Petene puke, hono na tula whakai Paula, Paulain, koe whukautaha moko teilo pe ia, koe whuwaka mea umea, misi whakamanatu mea pe. Ko mai e lea iloa ko ia, ia mauinga koe. Tau toki whanonga pe ki e whakamaa po ia e tau whainga e toko whaa koe. O au ke tumutumu ke nau tari koa wen. Hiri ono wakaia e ngahi ako anga whakaseminario,
tuku ke ange whakawā e ne ulawa ke ka mātaanga. Ngāhi whanua tupu anga. Nā iai ki te ngai musita ko ia e tui. Koe whana mea e lau maare maoni o ni. Te ria e siasi. E hau mai ai ke whiawhi koe ni. Tau whākataha mai. E tau kātoanga whakataha i kai ngāta pē. E ngahi kere mo ui. Koe tupu anga pe koe ngahi whamiri koe ni. Ne tupu hake ai e toko wha koe ni ne ui si o nau hingoa. Kau tau toi kau whakataha mo e ekeresia, pe koe ku taku koe tau wha e aisiasi. Whamalo atu ko mou toko lahi mai, koe ui he ku fu mahawinga whau. Ia ko tui koe tau fia pe e pe tuha mo tau. I tau fia pe he kātoanga e ritusia ai ku tau whakataha ai. Ke tala e tau honga ia mai Otua maata ata pe. Koe hui kone ngahi tāpua kehe. E hoko ai e huinga o e whiawhi koe. Whamaa whanau pito pit. E mou lawe i loa. O kuholo e whakasio ia. Whamaa mani lahi. O kei whiawhi pe mo tuani. A hoe ua pe tolu nai kohiri. Ai tau kei kau he lau mo e pu e vokasio. Ka kongo fine mui ia e kau taha. Tau po o wia, nā sareti. Nā tūlu tui pe, he api ko rilo i ta whanga. He misa ka ko i ritusia, whakawhetai honga ia i pe. Ko e ui ia me he loto whare. E ongo fine mui koe ni, whakawho o wai, whakawai toko taha. Ia whakailonga ia ai tari koa ue toko taha, koe kamataanga i ne hū. Ki e mo oi fuakawa, mo oi whakatapui. Koe winga ia whia ai honga ia ritusia aha koe ni. Ia hange pe koe tau ngahi kātoanga, whai mau pe siasi, ki whakailonga ia tāpua ke ai Otua, tau whakataha, ki Falelotu whai piko Peau. Ia hoho Maria, tau Falelotu ni, koe tau whae ia. Malia, Tupu Immakulata. Koe ahoni tau kau whakataha. Tau tui tai vei ua nei kau pēa whae koe ni. Ka pe whae whamo ui. E ne kei whai huu whekina, e whakatalu ki ai, ko tau pataloni ia. Pe tau toi oange pēkia te ia, tau whae tapu. Ai whawhita. Koe hui koe ngai vokasio, kei koloa ia ai ho tau Diocese, ho tau potu tahini. Pea tau lotua ai pe toenga, ekeresia, mamani, ai ku hongea. I he ui, e vokasio. Kau whoki mai ki here. Rea Marie, mo e whakamanat ma ngoonga. A Saint John Henry Newman. Ki kau tangata koe ni. Huinga whoki ane rea ane pehe. E hoko pēsi a siega fu misi umea. Kai tālunga me wai mea ofa koe ni. O yongo tangata maani oni koe ni. E tau hewa ngahiritani e anai. Ka tumu ai e hingoa koe ni. Pea koe anga i pita. Ka pepe koe. Petrain. Na tula si. Kone oange koe ata whake o mawhai. O fisi, lakanga ke tataki. Pea ua atu ki ai koe whatongia pe koe mawhai ke whakatahatahai. Oda. Ai si. Pea tolu ki whatongia te whito e mawhai koe ni. Ke whai tūtu uni au whangatuku. Direction. Pea koe huinga ia a John Henry Newman. Koe ne masiwesiwa koe e siasi he mauanga mālohi koe ia. E hoko pe ia. Mo vete ngofua. E hoko pe koe whukau taha. Tānaki anga whakakau le rei. Pene nau ngari tu unga he ti peiti maarie.
O ange ko tau ngahi tohi whakatoka te rine. Ko tātā naki me kau tau kei, whakatamai, whakailau maarie, whakaetui. Ko winga e ku lawe, ke rea, mahu inga ko ia maani oni koe ni. Ko ta whaaki rewa hono ua whamanatu mai, he ongo mou ngai tangata koe ni, tau whakamanatua, he tau ke tau. E ene whakauhinga, ko toi nā tūlai e taha, o ekeresia e tau whae ka koe siasi, hono nā tūla whakapaula. Pauline nature e siasi. Koe hārewa nā tūla koe ia. E nā tūu whekau aki, whe whakakakato aki. E ongo Peau hanga koe ni whakauhinga, ai maoni oni koe ni. Pea whakatalu-talu mo hohoa maarie, mo e ongo maoni oni koe ni. Kata whakai Paula rewa, i he laua, a John Henry Newman. Kata whakai ane mawhai mo iwi whakamafola lotu, ai siasi. Whakarea e taha, e ta whaki mahuinga ane huu atu ko ia ki tua, ki mamani, mo e mawhai ko ia, mo e whekau pe ko e ofisi ko ia. O ne whakakainga mai ai a mamani ki he kosperi, ai aku mau mo ui mei ai. Pia ne vei pai pia mo mamani, e ngahi ulunganga whakawhanoa. Pia hono ikai ko na tūlaia, e maoni oni koko Paula. E ne taima pe, o ne hoko, e motu, ke komunio, ne hanga vahe atu, au te whito ki he sentai le. Ai ongo le reiko ni. Peko huinga ia lau a John Henry Newman. Ko hoko e whai natula e ua koe ni, na e tafe me ongo maoni oni koe ni, na tufakanga ke he pe. Na mau pe mawhai peta. Kai maari e rewa, ai whi whakakainga, whi whakakakato aki. Ai ango tapa koe ni e ua, o na natula. Natula whakae pita, koe mawhai, koe office, whakauoa ngata, ke focus pe he taki e taha. Koe lau ia Newman, ka pau e kai, pe ngā vai eni, e mapaki, mo vete ngofua, ka kui kai ko hono whina ngā lō ia. Nā ne tō mai pe toko taha koe ni, pia ui koe maka, ke tu malo. Pia ne toi ui pe. Pia whia lau nei tāla pe Paula ne ongo nei. La watu ki Jerusalema ke ki ahi. Ke wakai he siasi he ki whalukunga kakaina e ofi taha pe kau apostolo. Nei mau e Paula e tu malohi, tu ka iwi, koe apostolo mo au. Ne ongo nei kai ke kau he uraki tāka ngā. Kana e ui au. Ko iau sia ia Paula mo e malohi na e tae mape e ai. Ka pau nei kai ano tā i e halaki tā maskus. Ke tau koloa ia ai. E ko hinga ia. Ko taku ai. Ko e ngo Peau eni. Whawa. E tau tui he siasi. Tau lau kau ai. Kau kai ko lau kau ke tau nofo ai. Pea tau he ange hafu misi ume. Ka whakamanatu mai he natula ko tau ui i e siasi. Ia o tau mau e whahinga mawhai koen. Ka kua Peau, koe mawhai ke whakasewaniti o hoko atu ki mamani o talaki pe whaka evangelio. Kau Tikoni, o nā hoko en, o mooni lau a Newman. Ka pau na mo amanaki mai, ke mo nofo e mawhai. Pea mo nofo ai ka ngalo, koe evangelion kui ki mo tolki ai. Koe whamanatu ia a Paula. Na au pea tuunga na ne mau e mawhai ke whakawhikiki. I he mate aki e toka te rine. Mo e whakahino. Ao tau eiki.
Ne ki taimina na ki whakawheki ki ai mo pita. Ka koe na tula pe e si me i mua. Iai taime e ke ai mawhai. Ka tau te whito, ke i kai ngāwea ke mawhai. Ke tai pepe mō tolo, ke pō whakaosi koea. Nei whaia ne au whakatuku. Ke ki whalukunga ka kai anga maheni pe. Nā kēki nau iloa whewhe. Pe otu mua, hange ka kau skalai pe sātu si. Ke kau taki mua ia e lotu he aho koea. Nā e whiri pe he iki e ka kai anga maheni pe. O hange pe ko ki tau tolu nuko toa koe ni. Ka nāne hanga rewa whakamanatu, e pō whakaosi, nāne o si awhioi pe, e awhi ngofua pe, ai kakai anga maheni pe koe ni. Ki he wa i mea koe ni, e talanoa kia ia new man. Koe mawhai, ke te nofo hiki fuu ki ai, li taula ai, kumi whakaai ai, langa ai hao pureanga, lahi ai hao paanga. Ta kone uhinga ia, e lawa new man. Koe uhinga ia nei fufulu ne vai sesu, e awe ka wako, fufulu nau vai. Ta koe mawhai, hange koe ia na nerea ki pō koe ia. Ka pau ko mau hui au koe lāpai, hui au koe whai ako, pe hui au koe kau pātere pe whai whekau. Te ufufulu rema o mau vai. Koe whewi ia. Te mau whakatoho ki lalo, o fufulu e vai, me tākanga e Otua. Te mau wāwātu ki he tapatapa e no fō, ka ki nao tolu kuria ria ki nā. Ka te mau mata tau wheiwa i hano whakaaonga, o mo oni rewa e mawhai pe koe iwi, pe koe lava, malava, i hiri whaki nima, ko sākala meta e oloto. Ke whai te ki tala loto, ki o ngongo whakawhiawhia, ngai te wakai he apsia, taha kau whai whekau. Aahi olo ke tuku i kolo. Si kakaina kai ke toi loko aski he lotu. Nei mamari e pe nau pae atu. Ko whakamaa pōpo e uhinga, he tala loto e whai whekau koe ni. E kai te wai no ingoana whai whau ki hiki sia. Ka koe ne au tonu kia te ki nau tolu. Ko kamata mamaria e whoki mai, ai tākanga nei tokanga makehi ai eiki. He kuna wango ia maa whana e au tonu, whe mātā ki whanongo ki he nau whakatangi. Pe te tau mau hatari pe ikai kako e tau iai. E rea rewa e mawhai, na e whoaki. Pe koe mawhai koe e pani aki mo tolu he ahoni. Kono whakaaonga whakatamai o eiki ia, ai mawhai. Koe mawhai whakasewa aniti, whakatamai o eiki. Ke whai ake e au tonu, aina e tau whakamanatu e Paula, ki a pita mo e toenga. E ko whakamanatu e te o mai, e aha koe. Whanongo i he, konferenisi lahi ae, o isiriana, tau kaunga karistiane, tau tū whakataha, ki hiki hake toko lahi. Koe tāhe uhinga. Koe whanongo tala noa pepa. Maa whanai ku lau maari e. Koe au tonu. E konga whakaevangeli o siasi. Ke mamata ke tākanga. Aka pōpuak ta tau peo ko toe o mikau tangata. O na mo nofo he lakanga. Pe mawhai pe office. Aine whanki ki a pita. Nea ngohono mahuinga. Ke whaia e whe mau taki, he koe makatu, o i kai pai ango fua. Pia whai mea au whakatuku e tūtoni. Ka mokto e o atu, hange koe mea awhaku ange kia Paula koe evangeli o. Koe helo ia au tonu ke kakai. Moko sia, tangi moki nau tolu, fia moki nau tolu. We, hono i kai koe huinga ia ne pehe kou tau le rei. O lawai whakapue. Koe tala loto ia e kano kato o siki, o e uhinga ho tau ui. Te mau lava. Hei kai te mau lava ia,
aki ho mou mawhai. Koe mawhai e toko taha, mou io kua weni kiai. Tere atu e malo, hivi tae mape, e tau whakatonga koe ke tae mape e tapu motolo koe whakapiko-piko. Kai mapuno puna e motolo e veke, kai koe tau rea te whito ia, koe hiki e tō e tau mo ui, he kai ke hiki aki ha tau mawhai. O whakangata-ngata koe ia mo au, kau ngā whanonga, whakamore-more. Koe whakao fō ane au sia he kakai anga maheni, kau tau māta u kau ngoue. He ka pauna e whiri he eiki ene kau apostolo, me ha kakai ilo, mo poto hulu. Ke tau whakaafa tātou te tau no forever mesa apu ki ai, he kai ke ofi ata hai ki ai. He ne whiri pe kakai anga maheni, ka tau loto amanaki ai ki tau tolu koe, e mui he mirea niu meni e ua. Mo tālunga e ngo whakawa e koe ngo Peau turiki koe. Tau ilo kotoa pe ngo historia, pita mo Paula, tana iku whakalo speo, pe kia maretire i Loma. Peka winga e holo e toko lahia, koe kau tuaki Loma, koe ke winga e ko pita toko taha pe. Whanua loto ku iai. Taha ia au sia whakamāwhana, kau e piko pōko toa pē, whanofo. Wena wāhi pe ki ai, ke mamata ke tau tamai tapu, iai pe honau taimi ki hono whanua loto. Whesi ai ho mautui, whai ai ha maulot. O kai ke mamā me he loto Vatikano, a te rio anga ia o Paula. Nā whakatou, maretire whakatou ospe i Loma. Ora hui ngai aku makehe peke siasi talu me aha ko ia. Ai ako tangata koe. E neo nga pea pita hano ui. Me imua pe imua. Nei kai ke whakamawai i he siasi ia. Te na aho hufanga whakatou os. E kuhange ko talanoa ko whai ato. Me ka inga ke he laua. Sangato maoni o ni ko Niue. Kuhange pene hakonga e ua. O lungs, e koe puha mana wa e siasi. Kono mawhai whaka ofisi ke whaka mau tak. Whaka uawanga ta. Pea tawhe me malohi mo iwi ko ia ke tau o at. Kono uhinga ia. Koe koto tai uhinga. Ho mau ui whaka whai whekau. Pade mau lahi no mau pek matol, mau palokia, mau ofisi. E mau pe ofisi hanga whatokia ko ngā ulak na talanoa ki ai. Whai manatu ke pore lahi ko whai Francis ka mau tolu. Priest, bishops, cardinal, lift up from your seat, otherwise it's too hot, and reach out to the Peau. Reach out to the sheep. Taka poa ki me whakamanatu mo tua pe, kate o mai ka ki moua. Mahe, Peau, Langilua, Epeli. Mo taktaha no foi pe i mua, mo ngai family, taktaha. Pea wana ngalo, ki nauto. I wharawhana mā te evita ka te aho kui. Pano peo ke mo ua kai te ke lawangi wawa, pautang te evita. Hori hoku loto, iai ki whatongia, whakawhonua. Te unofu kia. Manu ia. Mo tolo koe nā. Mo tolo ko ospekia, ngahi o whaanga, pe kai lava mai, ta. Maulo to toa pe. He koe tenga e tui mo e whana mea lau maari e, nai whaia me kere le rei. O na angaloi. O na angaloi tupu anga. Whakamāwhana no whakaheke mai ki mo tolo. Ke teke anto mo whakaki Peau pao. Toko naki, kamata ia proses. Ono ui ki mau tolu, mei he ahoni ho mau tuku pā. E mau tōnunga e he ui koia. Kai te iaha uhinga, tākanga e Otua. O whi maua pita e whawhangu fo o koeni, i he whunga waka pēr lotu. Tau te whito ki tau tolu karistiane,
He kumalawa pe toi whawhangu fo au ia koe ni. I taimi te tau maa wai. Ai whakamanatu e aha koe ni. Oe ngo mo ngai tangata koe ni. Wheu ia ku tatangi he ahoni. Toi fie maa koe siasi. Ko toi ai siasi ke ha. Tau aluhanga tonu pe ki tau tonu. Koe mahalohi ia koe kou talanoa koe ki ai. E uhinga e aho. E whainga fua ke tau takitaha ai ha whaka uhinga. Whainga fua e mapaki-paki ngo fua. Ka koe sea koe o e ui e whakamanatu e aho ni. Whe mau peke e ai ha taha. Ta koe uhinga ia neongo pe anga hala ia a siasi. Koe rea koe ne whakapapau e kamata anga. Nā mo he tesi. Koe oatua e ki. Koe mālohi koe ni. Ke matu uaki. Pea tu mālohi. Pea nge koe lawe ne nai. Koe ka tu mālohi ke pore pore mo hiksia. Ko anga siasi koe ni he whai anga hala. Hake mo hifu. Kau kai ka uhinga re vaia. Ke mou vai vai ai a ki mou tolu koe ni. Koe uhinga e aho koe ni. O mou whanofo. Mo e onga maonio ni koe ni. Ke mo laka i o whakalaka atu ai. Ave amanaki le rei. I e kuanga fuwhai ai fie kai a mo oni. I e maoni oni o kuhinga mo ui. Whamaa popo au whakatuku ui. Ui ki mou tolu. Whatongia mo i mawhai. Ka ke mou evangelion whakamawholalotu. Moanga whakatoa ki lalo. Pea hu taha pe whakamaoni oni e kakai a tua. Whaamui a oni ke hoko atu mo whakamaoni oni pe ki mou tolu ki mou tolu. Whakawai a ki e wholofola. Ka maa te pire whaka e kwarisia ku tau whai katoa ngai honga ia e a koen. Whaamu e tawhi mai maalohi ko ia mo iwi ko ia. Whai a ki hono whakamama. Tākanga e Otua. Mo mamani ko whakawhehuia e tui. Ko ngala he whakawhehuia ko ia ko tau wanghala ia. Wako la he siasi e tau whawhang. E ne whai anga hala e kau whai whakau. Ngā hilota whare, whamiri. Pea neongo ko ki toko si ipe. Tau toi ave e peko i mise siasi. Ka e kei maani oni pea siasi. Koe uhi, koe whakawai. I he iwi o lau maani oni nai whalala fuke e ongo maani oni koe. Na nā takitaha ilo peho na vai vai. Tau ilo pe na tula pita. Tau ilo pe a Paula ki mua ene mo uina e kei saula. Ka nai lave iwi. Koe lau maari e ia te ki naua. Pea whakafo onga i ki naua. Ke nao atu. Ke whakakato e uhinga mo misiona e siasi. Whakamao ni oni e tākanga. Pea koe uhinga pe iau kei tuu ai e siasi. Neango no anga hala ia. Neango e whahehema. E tōnou nou e ne io. Mo e tōnunga ki hene misiona. E kei tuu holo aki pe ia. E koe lau maari e maa ni oni. Tau angi hanga e lau maari e koe ia. Whakamao ni oni. Ki mau tolu kau Deacon. E hanga e maa lohi koe ia. Whakamao ni oni. Ai tākanga e Otua. Te tāpui kina ki tau tolu he wholofola. Maani o ni ai Otua. Tulu ka e hoka te pēa e whakawaa mai whakamatala o e Ouau Tongatapu pe mo lau mari e o e whiawhini. Koe la waini o e ako nā ki tāpu haki na e mea tuai e kātnari. Ka hoka tuini ke konga hono hoko i e whakanofo Tikoni. Koe whakapapau i o e loto. Ka kau Tikoni te Fakanofo Patele. Pe kai koe ape ka koe nau fua kawa ke nau nofo talanga fua. Peka o ka hiria me tok whakamao po a ke ali te Niue o kau maani o ni mo kore hufaki. Teki ke mou lava mai ke whakahoko ai o wau. O mou whakanofo. Ke lakanga mama whakoe Patele. Kau totonu foki. Ke whakapapau i mai e awe hao whangani. Ko lota mo ni a ke whakahoko whakalelei. Tokoni mai lau maari maani o ni. Ngāhi whatongi a kuma ua ke ai Patele. Tokoni aki ai pē mo e piko pō. Tauhi ke kāinga Latu. Ke whakahoko whakamāto ato whoki wa. I ono ngata anga. Ko mo lota mo ni a. Whakarekes ma waipe ngāhi o wau Kristo.
Wange a ko ia ko tuk whakaholo mai si talu me kamaranga. Koe hui ke whakalangi langi ia ia tua pia mo whakamaa ni oni whoki ai kakai Kristiane. O mau loto mo ni ia ke whakahoko whakapotapot. O mau whatongi ia ke wholofola ai Otua. I loto apasia mo oni. Mo mau malanga aki. Ke whai pehe whoki. Ia o whakamatala ia ngai toka te rine ai tuiki ai ai loto katolika. E ko mo loto mo ni fukia ke whakahoko, o mo tūku ingata ko iwi, kai āsiria i ko toa pe, ai anga ho mo, whiohi vāo fi mo Jesu Christo, ai nāne whilau aki eia ia, ko i wikiti mahau hawa mai tamai, ko iwi ko ki tau tonu, whakatapu iai, o mo ui mai Otua, Jesu Christo, ko iwi ke whakahoko ai e mo ui whakalau maari e mai whahinga i tangata. Tikoni Epeli, e koe whakapapau mai ke te au, be whoki, kia te kinau tolu koe, te nau hoko mai e te au, ai whakapapa mo e whakaongo. Koia, o kou whakapapau i atu. Kawangi whakalato e Otua e ngāo lelei, kone kamata i o mo ui. Tikoni Mahe, te kuke whakapapau mai ke te au, pe whoki kia te kinau tolu koe, te nau hoko mai e te au, ai whakapapa, pia mo e whakaongo. Koia, o kou whakapapau i atu. Kawange whakalato e Otua e ngāo lelei, kone kamata i o mo ui. Tikoni Peau, te kuke whakapapau mai ke te au pe whoki, kia te kinau tolu koe, te nau hoko mai e te au, whakapapa, te moe whakaongo. Koia, kou whakapapau i atu. Tikoni Langilua, te kuke whakapapau i mai ke te au, pe whoki kia te kinau tolu koe, te nau hoko mai e te au, ai whakaapapa, te moe whakaongo. Koia, o kou whakapapau i atu. Kai ngā whina ke tau kōrerewa ki e tau tamai whakahewani. Te wikene alofa mai, huai mai, kau tamai o ikini. Ai aku nau whiri ke nau hoko ki Tongatapu e Patele. Ai mea ofa me langi, e tau lotu, koe rita Niue. Pama apo e ni o whakapapau ko whai he kau Tikoni. Ka koe lotu hufekina mo e kore lita Niue ka umani o ni. Hange koe whakatapu o tā koto kotoa e kau Tikoni mua. Pe tuulu tui o hanga ke aritare ai kanari pa mo kotoa e sesi. Kore e hufaki e ka umani o ni. Mai kau Tikoni ka Misa Fakanofo Patele e whiawhini. Tatakpe he kau hiwa ama o whanga. Yeah.
Keiki ko mautua. Ke hanga i whaponga mai ke te ki mautolu pia ke hua i hifu. I o kau tamai o eikini a tāpuan ke lau maari e maari o ni. O maafo ke ngei o e kalasi a whakawhai whikau. Tuunga i ho ngahi mea o wha. Kawange whakaola ki nau toloni aia ko whakatāpu i mai a whiona. Ke uhipe ko Kristo o maweki. Ko lawa ia konga o litanie, ko le hufake kau maanioni, mai kau tikoni amanaki li whaki ke whai hana Fakanofo Patele, pia hokat lewa ke li whaki nima, aia e tatak behe i kanaria li whaki nima ke te gnau tolo, pe tok whakakato aki, mo whama apopo aki, ke lotu whakatok tāpui, oe kau tāmai o e kini, aia ko toko ina e tāpu aki, mo e whakamonu, ui e lākanga who'o po amanaki ki nau hokwat ki ai. Kamata pepe mia Tikoni Langilua, pe hoko mai ki a Tikoni Peau Masunu, pe Tikoni Mahe, pe whakaos mai ki a Tikoni Epeli Manisela. Ko mo miniti tāpu aki makeheni. Ko tuko hei kadinari, uma e wika seniare, la pehe ke ngai toko hoa Patele ai tāpu aki make. Whakawhau mai hei iwe lau Malia mani o ni, ke whakaiwia ake si kau tāmai o e kini. I he ako na ki tāpu ake o e whiwhini. Nai whakamanatu ai hei kātna ni ka te knau tolu. Ke mau hoko koe kau se vaniti. Ke mau fufulo e vai. O e tākanga te mau tauhi. Ke mau alo atu koe kau misinare koe kau evangelio. Ke to laki ai o ngongole rei. Koe mau meniti kalasia ia ini. Ka mau ongo i mau tolo ai tāpu aki ku mau inasi ai. Koe noa ki nau tolo kau tāmai o e kini. Ko fuaki ai tāpu aki mo hiri whakunima ma aki nau tolo. I he o wau Tongatapu o e whiwhini. Ko whakafofua o ku laka hake. I he toko o fulu nai. Peto e laka pia ia whika. Kai ke lava whakamā opo opo. Me wheitu ko whakautua atuai. Na kau Patele. I ngai kau tako ta pe una i tongani. Ngai wheitu ke au ki toke lau. O kunau lava mai ke kau whakatahi e whakamooni. Pe moe whakawhitai. Pe moe whuaki o e whiapi koeni. Ko lawe e kumo mea mai he ata. Ke hau wau mahu i ngani. Au wau nai misi. Pe whakaamua he toko whaa koeni. Ke a mau tolu mai e tāpu aki koeni. Pe he whiawhini ko nau inasi. Ili whakinima e kau whaiwhikau. O maa e kadna lima ki nau tolu. Ke whakamahina mo whakakato. Koeni a kamata anga e lākanga who'o. Te mo hoko at ki ai. Ko kau tāmai o eiki. Whaiwhatongia mai eiki. Mai kai he alo maari e. Kai he alo tāmaki. E maa kona mo e whika ia. E masiva ma mo i tuk maari e. Piko whepe a whetu te mo wao ki ai. Mo wao ke whangasipi. Mo wao ke kainga Latu tau te whito. Ka te nau tolu i kai ahia. Ke nau ongo i nau ke i kau pe. Ke nau ongo i nau mahu inga. He koe uia. O kuwhai ka te mou tolu. Kau tāmai o eiki. Ke mou hange ko pita mo Paula. Ke awe ai ongo rea eiki. Ke tapakatoa pe te nea sia. E tai mini koe whakaosi os mai eno e hiri whakinima. E whakamā opo wake e wau ko ia. Ai lotu whakatoktapu i hei kātnari. Ai si kau tāmai o eiki ne kau tikoni toko whaa. Ko nau tari i o eiki ko mau tolu eni. Ke whai ho whikau. Pea ka hiri ai o wau. Ai lotu whakatoktapu i. Pe toki hokat lewa ki hono whakateunga. Koe kau whai whikau fo o. O kau Patele fo o e wahawhi ua taha. Mo whakanofo e aho pita mo Paula. E Falelotu whakaipiko Peau. Malia Tupu Immakulata Imakulate. Eiki maanioni.
Tamai mafi mo tai ngat angai fufonga mai. E ko a fio pe ai matawai ku tafi me ai langi ngahi lakanga katoa. Ko pe o ke pure ia tu loa mo feri uri wa ke me furi pe. E o ke tokanga iki na tu Tupu ai family o tangata whakatatau ke mafi finangalo a fiona. I taimina ke finangalo ai ke uia kau whai whikau mo nau mawhai maa longo. Ke nau pure i o kakaina ke toi whiri mo kau tangata. Ke mau lalo ange honau laka ngā i kau whai whikau koe. Koe hui ke nau takitaha nofa pe i o nau takitaha wāanga tai. Pea tokoni i ai ki nau tolu i hono whakahoko e nau ngā we. I o nai pepe o whakaola i e toa whaa. Ai lau maari e o toki lama lelei ai mo sese o ni naku. Ai fukakai toko lahi nā ne pure i. I o hange whoki neke whaaki ke o ngā whohau e lone ngahi mawhai katoa. Whakawhai whikau o e na tamai. Koe hui ke whakalato anki e toko lahi e kau whai whikau. Ke nau Moimoi ke ngahi toto o ngā tāpu keke. Koe mafi au finangalo eiki nā ke whakataha i atu ke kau apostolo. Aho alo, a kau ako nā ki whakalotu pe tuunga i e nau Tikoni ko ia, ku a uatu ai. E o ngongo le rei ke ngahi ngata anga e tapa e whaa mamani. Ta mai mafi mau tau tāmpaha ke ke fiona, a wheitau lalo whakahoko. A kau tamai o eiki ni ke lakanga whakapapa ia, koe pātere. Ke nau toi whakafo o wange, i o nau loto ai lau maari o maoni oni. Koe hui ke nau au sia i a lakanga aepe o nau tāri, me iho a fio. E whoki ke hoko, aho nau ulunga ngā koa whaifaki anga lelei, ki e kāinga. I o tawange ke nau hoko, ko mau kau ngā ue. Anga whakapoto, koe hui ke mawhola atu ai, ke ngai ngā taanga māmani, e whakawhawhau taha i mai ai kakai kotoa pe, o nau hoko koe matakari pe taha i a Kristo. E ku whangai mau koreni a Jesu Kristo ko alo, ka ko mau eiki ai kune a fio. E pūre whakataha mai a fiona, e lau maari e maani oni, e Otua pe taha ta ingata, pe ta ingata. Hokat lewa ai Ouau, lawa ai lotu whakatoktapu i kono whakateunga o e kau Patele Peau, kotok Fakanofo. Ai a koe Ouau koe ni, koe lang makehe, kisi ngai whae, kau mai whakalangi a ngai meiktanga, ki nau ai ai teunga, o e nau whanau tama, ko nau o sia e lakanga Patele, i he fia fini, ai a kahiri ai Ouau koia no whakateunga ki nau tolu pe hokatu lewa ki tākai lolo ai nima o e kau Patele Peau whakauko pe Ouau anga maheni koia e hei katnali pe he ki Ouau whaki o e nau misa pe he ki whaki pe koe whekita o e melino ngai Ouau kotoa koe ni e tataki pe e katnali ke whakakato ke kau Patele kotok Fakanofo pe whakamaapu opo aki a hono hiwai o e tue ko whakaha aki o e fia i a koe ni ange koe ako wakai atu o whangapehe whakatapu ke si ngai whae koe a whakafia nga te nau tol wa usia e la kanga koe whaifekau e nau whanau tama ka koe langi makehe ke ngai meiktanga e nau aia e teunga koe teunga e sotia e ki, koe teunga misa, ke whakakato, ai lakanga ko nau io kia i he whiawhini, o hange koe whekau, ke mau alo atu, o hoko ke kau se wāniti, ke mau hoko ke kau evangelio, ke whakakato, ai whekau koi ki mau tolu ki ai. Mātu aki whakawha ofa au pito, ai teu, ko ai teu e ngai whae, kau mai, ngai mei tanga, ki he kau Patele Peau ko toki whai a nau Fakanofo. I taimini ko nau mau nau ngai te unga kotoa, nau ununu ato te ke whakakato
ai o wau hoko ka kono tā kai lolo a nau ngai ni ma pepe ke fuaki o nau misa pepe ke fikita o merino e whakahako katoa pehe i Cardinali ma ki nau tolo. Kapata e tākai, pia mea Patele, Epeli, i he whiawhini, tākai lolo. Koe whakatoku tāpu ia e nau hoko, koe kau whai whikau ki hono talaki a ngongo le rei. Jesu Kristo, aena ne tākai, e he tamai aki a iwi, lau maari maani oni, lehi koe koe uhi ke malaware ma whamaani oni e koe kai karistiane, e Moimoi hake whoke e whi lau ma ai Otua. Kokat lewa kia Patele, Mahe Okusitino ke tākai lolo no nima. Jesu Kristo, aena e tākai e he tamai, aki a iwi a lau maani oni o re lehi koe, e hui ke malaware waka maani oni e ka kai karistiane pia Moimoi ake, ai whi lau mai Otua. Ku hokat lewa ki hapi au Masunu, ai tākai lolo i e taimini. Hapi taula tau e ko Jesu Kristo, aena e tākai he tamai aki a iwi a lau maari e maani oni, lehi i koe hui ke malawa, whakamaani oni a kakai karistiane pia Moimoi hake whoke e whi lau ma ai Otua. Pea koe whakausi ko Patele Langilua, ke whaki ke tea e tākai lolo i he whiawhini. Wangi a pitau lalo tau eiki ko Jesu Kristo, ai na e tākai aki he tamai, a iwi a lau maari oni o rei koe koe uhi ke malaware whamaani oni e kakai karistiane, o Moimoi hake whoke e whi lau mai Otua. Tulo kai hoko te pēr whakauha au e whakamatala i e wau molu malo o e whiawhini, koe la vaia o e tākai lolo o e nima e kau whaiwhikau wha pēr e hiri pe ia pēr whaki lewa ai nau misa ai a koe o wawia ke whakakakato aki e whakamahino a e nau honau whatongia i he te Epeli ke whawhike a whi lau pe kai koe a pe ka koe whakakato nau whatongia koe a ke tauhi ke kai ngā lotu kai he loro tongani whoaki mai ai nau o me a whi lau ai a koe ngai nau misa ia e whoaki ke kau Patele o ke whakakakato aki au nau ngai whatongia ai a ko whoaki mai e ngai family a ngai nau misa i he whiawhini. Pe me ai, koe ngai nau ia, e whoaki atu ke kau Patele, ke whakakato aki au nau ngai whatongia, o ngai koe a ko whakahoha aki ai. Pe ka lava e wau koe ia, e whairewa ai whekita o merino, pe koe whewhoaki aki o merino, mono taritari fia o kau Patele o ki he komunio ai mo ui whakapatele o hangea ko ia o kuha i he whiawhini e o au ka i lolo tonga ni o kuwakrewa ai nau ai hip tapu ke kau Patele o Moimoi ke te koe ke ilo i hao ngā awe o whakahoko Moimoi ke misteri ke kātoanga i ke tāsi ipi ngā mo ui e misteri a kolosi a tau eki
ke tari me kakai mani o ne tua ngahi me ofa. Ko momo i ke ate koe, ke ilo i au ngā aue whakahoko. Mo i ke misteri ke kato ngai. Ke tāsi pinga o mo ui e misteri o kolosi. Au tau iki. Amen. Oto e me ate koe nonga. Malia tau iki ma. Tari me kakai mani o ne Otua, ngai me o whakamomoi ke te koe, ke ilo i au ngā au e whakauko. Moimoi ke misteri ke kātoa ngā ipe ke tāsi i pinga ki o moui. Misteri o kolosi o tau iki. Ke tari me kakai maani o ne atua ngahi me off, ko momoi ke ate koe, ke ilo i hao ngā au e whakako. Moimoi ke misteri koe kātoa ngai, te ake tāsi i pinga o mo ui e misteri o kolos, au tau e ki. Ke te koe nonga whia maare e ki. Lawa kakato ya e Ouau, i ono whanofo e kau Patele Peau, ai a konau me at ki mua, whikita pa moe toenga ngahi tau ke te Patele he whiawhini, pek nau lawa mai o whiloaki pia moha nau ngai whamili, konau o sia e lakanga, na nau noho whakamua, ke nau hoko ka kau Patele. Lo tonga ka ni o kuhiwa e tue, koe whakaha ki ai whiawhia, pa moe whakawhetai, pe au te watu lewa ke konga whakaosi ai koe litsia o eukarisia.
hoko atu ai pe e whekita meli no ai ka o Patele fo pe mo toi ngā nao whangatoko wa Patele ki te talele te pe ki motolo mo ka whakataha mai ki o wau whamawhala ma kehe ka koe misa mau inga ko ia o e Fakanofo Patele me he Falelotu Malia Tupu Imakulata ea ki whakamalo loto honga pe ki a Suliana Falemaka mo e family i nao angalele ko ia ka nao Tikoni makatoonga e tau inasi pe mo tau ka whakataha e whiawhini i he katoanga mai o wau mau inga i kai ki ngā tape ki te knau tolu ko nau hoko ko nau to o ai lakanga fo o ko nau pole ki ai ka kau Patele fo o ka pepe fo ki ke toenga o e kai ngā lotu mai siasi i loto mau whanga ia i e Falelotu Malia Tupu Immaculata ke i whakakato pe ai whikita Luakini ai kau Patele fo Patele Epeli Manisela pe fokia Patele Peau Masunu Patele Langilua Kivalu mo Patele Luakini Okusitino ka koe e whiawhinia ko nau talaia mai mau inga e whiawhi koe ni ko nau wausia pe nau hoko ai koe kau Patele te te wai peo e polo kalama ke hoko atu ki he litusia o e eukalisia pe koe polo kalama hono hoko ia e hoko atu ki a ia E kia ka tua koe universin, tua mau whaita pue ki nā. Kuia koe maa, ko mau moiat ke a whiona ke fue ka kāwe tangata. Ko tō i kere tawang ke hoko ni ka maa whamo ui, maa mau tolu. Kia koe tua koe universini pak tu ngā mau whaita pue ki nā. Wia koe waine ku mau momoiat ke a whiona ke fue whakaunsia tangata ko tō ke fu waine. Ka wange hoa koe ni ko hain whakalau maari e mau tolu.
Kore ka inga ka wike hoi fua e whinangala tua mafi ke tau tamai I e tau whei lau lau ni. E kia tau ange ke hoko e huwha ki aongo apostolo. Pita mo Paula ke whakaiwi ai e mau mea whei laulauni. Koe uhi ke mau kātoa ngai he ofa. Pea mo e ua wangataha. Mau korenia Kristo ko mau eiki. Wange a whio e petik mo tolo ai eiki. Ke hiki hake o mauloto. Ke tau whei an whakawhitai ke eiki ko tau Otua. I o ta mai mafi momo ui ta ngata mau whairere mau ai pe me ngai wheitu kotoa. Whai a whakawhitai ke a whiona. Ke whakawhonu mau ngahi loto i fia. Loto ngā mau whakalangi o ngā apostolo ko pita. Ka ko mau tākia I he tui mo Paula. Na e loto toa I ono malanga I e whakamawhola o ngongolere. Na e whakatua ke pita si me whare tonu ngā Isleri. Kai whakao koe Paula aho o ui. Ki e kakai e ngahi pure anga pea ne hoko ai koe whaiako o mamana. Nā whakahoko na whatongi a whakatatau ki hona takitaha ui mo tu whakanga. Pea nā whakatahataha ia o kakai ki e whamiri pe taha I a Kristo. Nā peki a mare tire whakatau osi pea kuiloa ki nau ai mamani katoa. Pea koe ai whakataha me kau hiwa kau angelo e langi. Ke ongo atu maure o ni laloni. Ke viki ai pe langi a Fiona o maupehe maupe. Koko e pēa ngari maani o ni. Pea koe awhiona pēa tupuanga e maani o ni fua pē, pea koe ia maani o ni fua pē. Pea koe ia i kumau tau tāpakeni ki o awhio ke a wheitau lano. Fua maani o ni a ngahi mea o whani a ki pe iwi a lau maari maani o ni koe ui.
Ai hoko ia ko e sino mo tata ha mau e ko Jesu Kristo. Ko me to ko ni whakalau maari e ia mamau tolu. Ye po mo ia ki o ni pekia na ne to o ia ma ne whakawhita. Pia ne toki paki a tu whaki ki hene kaua ko ngā mo ne pehe. Mou to e ni pia mou kai kato ai. Ko Okusitino e ni. Ai e tuku wange ko uhi ko ki mou tolu. E hiri pē nau tau mawhāna, ne toi tō whoki mo i Peau, ne toi whakawhitai ai pē. Pēr ne toke wange ia ke ne kau ngā ko ngā mo ne pē he. Mou tō o whoki mo e ni, mou winu kātoa me iai. Ko i ipu e ni a hoku toto, ko toto ia e fuakawa fu ou, e lau i kuonga pēr tae ngata. Pēr li ringi whoki ia ko i wiko ki mou tō, mo kakai kutoa pē, kai whakamore ia i anga hala. Pea mou whaieni ko hoku whakamanatu. O e misterieni o e tui. Ki e mau whakamanatu ai pē pekia, ma toi tu au alo, pe ko inga tu ngai e mau momo i hake ni ke a Fiona. Pāne o mo ui, pe mo i pufoki o huhu i ta ngata. I o ku mau toi whakawhita i foki a te koe. Ko e uhi ko e a whitau lalo e a Fiona tuku mai ke mau unu atu ke whai o tauhi i lotolotonga o au eiki. Ke aku mau te kore mamahi atu foki ke lotoloto i ate ki mau tolu. Ai uanga taha, tuunga i ngā ue, lau maari e maa ni oni. Te ria e sino ma ta au Kristo e ku amane kina, ke mau kau ngā tāri whakataha. E ki e ke ngā i whonga i whamua ki o siasi, a e kuroto tonga Makulatu i e whunga o mamani. Ko hi ke tupuleki nai pe a whio whani o no kakai, pe e whoki o mātu tapu ko whalakiko, kau maa whoki mau e ki o piko Peau. Soane patita paini katinari mahi mo e whahinga tapu hono kātoa. I ke ke a whitala langi mua, tu mau kāinga koe ko nā toki mālolo mea manaki ki hate tu. Kai uma ae kāinga pe ke a whape, koe uhi ke nā māta e hulungi a ho whafunga. A whitala mai mua ka te ki mātolu ni hono kotoa, koe uhi ke mau kaunga ma oai e mo i tangata. Whata mo Malia koe whae tau Peau ai Otua, sanga Joseph o kohono hoa ma me kau apostolo monu ia. Kai uma e kau maa ni fuape ni nā whakahoi fuai e whanai laloni, ma whakawiki ai mo tuku gloria ki ho awhio, tūnga hi o alo ko Jesu Kristo. Ko e o he ko Jesu Kristo whatamu e ne a whio, pe a tōnga whoki a te ia. O ku whai a ke ni ai ki a te koe o toa koe tamai mawhi. Whatamu e lau maari e maani o ni, ai langi mo e gloria whakawhuri, o tae ngata pe a tae ngata. Amen.
ai korere wake Otua ko tau tamai, ak penga rea koia nea ko neki na mai o tau whakamoui. E tamai ki he vani, ua hua wha. Mai o kure a ngā ke whai, ngā loi mamani. Ange koia i e mani, ni mai ao ne ma me kai whaaho, me more ma ngā iam hala. Ma whamore more a ki nau tolo, whai ala mai ke te ki mau tolo. Nā ke tu ki mau tolo, ki mau hinga ke whakatau vere. Eiki e mau tangi atu whakaaf ki mau tolo me ngai kovi fuape, a whei tau lalo ke toka o merino, lo tolo tonga mau ngai aho. Pea tuunga e toko ni maa alo whātawa ke mau nofu taua tā ina me anga hala, mai whainga tā ia fuape. Ka mau nofu o tari whaki hato e haere mai o mau whakamo ui, ko Jesu Kristo. Eik Jesu Kristo, na ke wholofola ke ka apostolo ke pehe. Ko watu mamu tolu ai merino, ko aku ia merino, ko whaket mamu tolu. Ko nā ke a whio ke mau ngahi ang halaka ki he tui asi asi. Pea ke tuku mai mamu tolu o merino, mai wauanga taha o pure anga. Ai ko ke a whio ai pa ke pure, tae ngata, pea tae ngata. Awang ke toka mau ai pea tiki mau tolu, ai whie maari e, ai eiki. Ko e ni lami, ai Otua, kune fua ave, ai anga hala mamani. Unu i aka ko kinau tolu ko whakawhi, ki kātoanga e alo ai Otua.
whakauhaa i he Ouau Misa o e whiawhini i he taimini ko e taimia o e tari eiki ai a kulea bea e mea rea ke whakamol malui kai he taimini o whanonga mai lewa e kau whaiwhikao hiri ai mau o e tari eiki i he te pile pe kuna whanonga mai lewa ke whakakato ke kāinga lotu ai tari eiki i he whiawhini. E lolo tongania i maufanga i he Falelotu whaipiko po Malia Tupu Imakulata hoko atu foki ai bola kalama pe koe o wau o e tali e ki ko e sa kalaminiti e ngā he whangawaka ke he whawha o pita pe whamawhana e wakaya to ki he tokolahi ai ke nau toro ku nau tutui mai pe mo nau wilitaki ke nau wau ke no tali e sino moe taataa o e eki ko Jesu Kristo i e whakatai pe ki ai pane moe waine o ku nau inasi ai i he hoani i he whiawhini ia pia ko whamawhana pita whakai wakaya to ki he kau tamai o eki ko haanau tolu ai whiawhini ka koe kau tamai o eki ko whakanofo ke nau Patele ko e nau fuafua taimi ko ki ene ke nau whakahoko ai tufa o e eukalisia pia moe pane ia moe waine ki he kainga lotu ko e nau fuafua taimi ene ke nau tufa ai ko e kau tangata eki Patele ki nau tolu whakalau Malia e apito e wakai atu ki he kainga loto e nau whawhanga whiwhia e nau wakai atu ki he kau tamai o eki koe ni ko hai e tae whiwhia ka e hange koe lau e moe patapata o whiwhia e whamili ko ngahi kololia hono kotoa ko e aku tupu pe ia ki he tamai he wani na wa osia mai ai e whiawhi koe ni a koe tumutumu ia hange pene whakaongo atu ki mua a e nao ngahi whenga pia moe nao pole ki he whatongia koe whaiwhekau pia moe Patele koe tau whoki o ko whanonga ia mai aki ai ako Patele o ko mei i he tau e whitu nai pia na e kakato mai ai tau e whitu ai kau tamai o eke e toko wha koe ni ki he tau ko o sia o nau whanofo Tikoni ai pia nau ngau e ai ki he ngahi palokia pe koe ngahi kuwheitu o ne Mahe atu ki nau tolo ki nau to o whatongia ki ai koe kau Tikoni me he tangata e ki kātinali pe nau whanonga ia mai ai ai tau kakato e taha nawa o sia mai ai ai whiawhini kono whanofo ki nau tolo ko e kau Patele taimi peheni o e tau ko si na e whanofo i ki nau tolo ko e kau Tikoni a ki e nau lotu mo e nau tolo toi o puno te o e o sia mai o e ahoni mo e whiawhini ia i loto mau whanga ia e Falelotu Malia Tupu Immaculata mau kau whakataha pia moe ngahi family mo ki nau tolo i he ngahi kolo na e to o whatongia tu ki ai kau tamai o eki koe ni ai ako ki nau tolo me he palo ki a hihifo ne whakahoko o whatongia me ai a
Epeli Manisela Palokia Kolonga ne whakahoko whatungi ai a Peau Masunu Palokia Maufangani ne iai a Langilua Kivalu Pena i palokia Pea a Patele Luakini Okusitino ka koe o kina tolo ia mo family be fokia Patele Langilua Kivalu ko tau mauwhainga Malia ke tau iheni i whiawhini pa mawhala whakataha to ai o wau mai katoanga whelau mau inga whiawhini ta tau pe i le tio pe foki ki tau Facebook a i pe si Broadcom FM Broadcasting ki mau tolo koe mo whaka amo ange ne mo iheni tau te whito ke te ki mau tolo i ngahi whanua me tu apuleanga me ngahi mo tu mama o atu mo lava peket mo kaufa tahabe mo ki mau tolo i o mo mamata mai i pe si Facebook a Broadcom FM Broadcasting ki pa mo whaka mawholanga tono atua i tau Ouau Misa Fakanofo tatau pe mo i le tio i taim tatau ki mau tolo mo mau tolo mo i e whaka mawhola i Fakanofo te whito ki he family me muli e ke mau pe i pe si Facebook a Broadcom FM Broadcasting a no whaka mawhola Pea mohono tuku atu o e o Ouau Misa Fakanofo Patele o Fakanofo ke tau whainas a ki ai i e hoani a ko whakaosi mo o whakakato ai o Ouau o e Eukalisia ka koe tali e ki ia ka tau te watu lewa ki he polo kalama hono hoko ka koe lea whakamalo Pea moe lea e whakahoko me he pule ngā ue o e palokia maufanga. Whanua malupo pea kahilia toki au whangatoko mai pe me he tangata eki ka tinali ai tau Ouau Misa o e Fakanofo. Kia Suliana Falemaka mo family o hia ko e whakamafola ma ke e Fakanofo ke tau whainas a ki ai kahili ai misa o e Fakanofo e hoko atu foki ai ngahi o Ouau Misa mo e ngahi palokia ko wahe kia ai kau tamai o eki ko anau tolo ai Fakanofo ai a ko e toko naki e toi kau whakataha pe ai whaleni pea mo e palokia pea i e whakamafola atu ko hono whakamafola atu ai misa fufua misa ia o Patele Langilua Kivalu ia i e tona ki ia pe te tau e kau whakataha atu ai pe i he o Ouau Misa ko ia pe mo anga e whotutu ka ko e ngahi fufua misa ai ki nau tolo e kau tamai o eki ko nau tolo ai e Fakanofo ta whakahoko pe ke palokia ko wahe ki nau tolo ke nau to o whatongi a ki ai o whanga pe whakatapu ka hokat pe whakawaha i e whama apo mai o e whelaulau malo ka mua kerisia o e Fakanofo i taimini o kukei whakalongo silongo pe a Falelotu taktaha pai hake ai ne kore mo ne whaka ko hiko e kai ngata pe kau tangata ko Fakanofo ka maa ki tau tolo hono kotoa ka i taimini ko e lotu whama apo hili o e tari eiki e whakahaukat pe ia he e katnari Ke tau lotu. Eiki e whakafo o wange mua e mo ui hosia si he lau maari e sakalameta ko mautari. Whakatawange ko e mau paki e maa, whakataha mo e whakahino e o apostolo.
pita mo Paula, ano puke ho kau Patele ko mau toki whai, ano whakanofo ia hakoeni, ke moki mau tolu, ke mau malu ai pe iho ofa, ke mau koreni hufanga pe ia Jesu Kristo, ko mau iki. Ka whakakata ki whatangia kawan. Pea pini e whakapatea pule ngawela he Diocese tufunga o Latu Tonga. Kore, ke u whakatulou, mo e Falelotu e Otua. Kai o maa, ai potu Tongatapu. Tapu mo e ke piko Peau, Sune patita, paini ka nari mafi, o e ke piko Peau, e Diocese Tonga, mo Niue. Tapu mo e vika senare, mo senero, uto piko finau, mo e whainga tapu hono kotoa. Kapat, mo e kautahine tapu ou, mo e kau mo ifua kawa. Whakatapu makehe, ki kau Patele, ko toki Misa Fakanofo. Kapat ki a hou eik, sola mo e vulangi, mo e kāinga lotu hono kotoa, ko tau whakatefua, i he Falelotu, Malia Tupu Immakulata, i he whiawha kroa ko eni. Tako kore ke uhufanga, i he talamalu kakato e whanua mo e Latu, ka e whakakato atu e whatongiani. O kou whafufongai atu e kāinga lotu o e siasi, e wheitona e ke piko Peau, Sune patita kātinari mafi, ha whakamalo. I he kātoanga mamaru, mo Tongatapu, o tau ikuna i he whiawhini. Ka kohono whanofo, ko e kau tangata, ko eni ki he Tongatapu, ko e Patele. Whamalot ke kāinga lotu, whamiri, mo ki mōtolu hono kotoa i he lotu, mo e hōwhia na e whai, o tau ikuna ai ai aho whakaloa ko eni. Na e whai gai ai visone, mo e whakaanaua, ai kau tangata ko eni. O atu ai pē, mo e talamonu ke wheitona i ke piko Peau, mo e kau Patele fo ou, ko toki Misa Fakanofo. Mo e toenga o kau Patele, o kunau ngaue i he Diocese Tonga mo Niue. Whatawange ke whakat he Otua mafi e ne kalasia, ke whakahoko ake o no talaki e fufola maa oni ai kāinga lotu o siasi. I he whanonga pirikime o kutau whai me i taimi ki i tāniki. O kore ke o atai pē mo e ki whakawhe ko eni, e i kātinari, kau Patele hono kotoa, a mai kau tahine tāpo ou. Hou eiki ki mō mea hen. O teu he vika senyare, o e kāinga Malia Tupu Immakulata, i he whaipaitolo Patele haki te pire, ke whakailonga i aki, ai aho maho inga ko eni, ko tau lawe mo nuai. Neongo ko whakangata ngata, e he kovita hiwa, ai whonga ko tau wanga maheni ki ai. Ka hei kai tupu ai e waka, kai whai haka kau. Tua awha e ki atu. Koe la vaia o e whamalo e whiawhini me puringawela, Diocese tufunga Latu Tonga, pea o tau amana ki atu ki he tuku e tāpaka whakaosi he i kātinari, ma e Ouau fisifisimu a Tongatapu, pea mo mamalo e whiawhini. Ka koe katoa ngā i o Fakanofo Patele o kau tangata, ko hui ki nau tolu pe ngāwe a eiki, whakataha pa mo e hūwhaki, ai o ngā maani oni ko pita mo Paula. Ure ngāwe,
Fie kau atu ai pehe hoa koe ni, malo e tatakilere ta litsia, whai hiva. Wa mai kau whai whatongia no kotoa pe. Teu lelei, a lahi mo mamalo e siasi, tau karenita wharitsia. Tau ke monu ia koe ke tau inasi he COVID, tau hoko ne ua i ke lava pe e tau ngai kātoanga Falelotu. Kataha pe pe mo ke whakatu i pe ngai tutu ni whakapureanga. Neo ngoki ai pe ono ngai tutu ni, tau monu ia pe. E taimita tau ko i ka te lave i ai mea ngā ue whakanopo ni koe ni ai live stream, ka pau live stream, maa ka te au live stream, ko mamata. Kai a watu kai nau tolu e family, na kai lava mai, kai hui pe ka ngahi, whakangata koe ni ngai whanua. Maa ki nau tolu e whakautuani, e taimita tau ko ia e tau kete o Mahe. Ku lockdown ni atu e quarantine mahalo. O tere tānoa, ti pe mamata mai pe. Pātere epoki o whātu, ko ni ko lawa e whanofo e kau tangata. Pake a watu ai fia koe ni, nau tole kau pātere, ka panei kai ko vitina na wau mai. Ko ngai aha pe ni, whai aha whakanofo mau whakatahataha mai ai. Ku whai ai hono toi whakamanatu ho mau ngahi koe. Aho lahi koe no pita mpau lagu. Toko lahi a mau tolu nei whakanofo ai. Ko au e lawa nei tau e tolu noa ai. Whakanofo Patele, aho koe ni. Tuku kehe toko whakanofo katinari. Patele Saimone, moala mana kui Amerika. Koe kau toko lahi a whakanofo e aho koe ni. Hau toko lahi kau Patele he ni. Nei whakanofo e aho wahiva Sune. Au kore pia koe ke a wate popa koe ni. Te reline. Tupu Niue, sane mata mo kau tangata i Aotearoa, e kau Patele ai, ka Piolani, ka ma Saimone, Sune Laina, ka atoa Amerika. I takoloa matangi ko Patele Silito, seluini a kau ola alatini kolofo ou, Australia. Tuke ange tau kamata he kau tangata i he marisi i fisi, Stefano. Ma Isake vaisi ma tino ulupano nau toko lahi. Toi whakaloloa pia ko taimi ko hui ko. O whina ki nau tolo ka pau nau mamata mai koe ape ni nau kakau mai. Ai mahu inga koe o e whanofai whekau. Koe ko o whalahi atu ka te motono ko toa pei murina. Koe ni mau kei hao pehe tāpua ka COVID. Kei Immakulata pehe o tau Falelotu whaka piko pōng. Ya whamalo atu pito ko mutoko lahi mai ke whaha e tau Peau, ki he kau Tikoni. Tala noa ane nai koe ki he fia e watu koe ki he kāinga lotu. Koe tahai a misi mo vision e ka pau e eke. Whanofo toko lahi kau Patele ki tai sisi ke umake. Whai e whakau ke split ia ia mawhangani. Paloki ai ua, nuku alofa. Tau fo pe ku whakahoko i, whai pe nganga me teu kia. Kaya awa tu kia kau whai whekau fo koe ni, koe ne lahi an koe na wau ki he tau nofo. Koe ofia tai pea se su ka nau whakatahatae. Si ka inga nau nofo e tapatapa ke iene to whahinga na nau ita hapate he tai bi koe. O mai nau to, whaamu ia, ka koe talamanu atu, ke evita me kau whanonga me wawau, maka mimisi ko tu pede tau wo ke ki frafe ko ni a fonua tau tok frase os le rei ga ko fu ma fa na pite fa malo ia tau misa le rei fa fofo ska ta po ama atele kwas ka marisi ka ta go ya ka ma Christopher ka tapo ka ta ha hasta tapo se su ko tala no ka Christopher ia mo ngo me Hawaii ko nau whiri lakanga kau taha kone Jonathan Howard ko mau he tangata ko Patele Lane ko whakalini ko ne tonga i koe Waikiki piche ka inga tonga walat koe ki ai ko ne mau he nau chapter koe tong wha ko koe o pure wha
o tui tēnā te tokanga mai kona wapi ko he niusi. Paia toko taha toa Christopher kai tapu. Sa ka kau e peke. Mo mona e se asie ngai. Ka resim ke he. Ko ia o whaat me whakamara ke tau hiki radio. Walo fit po minima. Wakai atu live stream talaki. O whalahi atu pito ka tau whakaos. Pa tā apua ki o tau hoko atu ke he konga whakaos. Mo mea aki o luna. Ke tapu hae hua whaoe eiki. Oi hua whapeo eiki une whai tokonia ki tau tolu. Mai rewa e tāpua ke ai o tua mawhimawhi, ko e tamai mo e alo, mo e lau maari e maone one. Mua e whi maari e mere mu o whamatau i ai, ke eike. Whawheta iki he iki. Ko i kona a kātoanga molu malu, mo laulo taha e whiafkoeni. Ka koe whanofo e kau Patele e Fo'ou e toko whā, ma e Diocese o Tonga mo Niue. E toko manu ia mo hatapuaki ko a usia he Diocese. Ai ui kakai ko whai, o hoko e kau tangatani i he whiawhini. Pea me ngahi tu unga whare ke he kehe o e whamiri mo e nofo e whonua. Ka ko nau kakao mai mi toke lau. Mi toke lau mama o mi niua ka o maa wawa. Pea ki tonga e kini. Pea au kau mai e kai ngā loto e siasi. Ngahi maheni mo e kai ngā ofa. Ke kau whakatahi e whakamooni. Ke whakli oa ko whai e kau tangatani. Pea nau tari i o ko awen eiki whekau au. O hangepe ko e ako naki tāpuaki o e whiafkoeni. Ai whakamahino ke kau Patele Fo'ou. Ho mau whatongia. Ke mau wā tua fufulu e vae o e kāinga mau tauhi. Koe kau tāmai o e iki. Koe kau sewa niti ki mau tolu ke mau tauhi.
komi ke sipi ui kai ke ha mai taki mai na tolu ke takanga pake awat ka te na tolu fai ngata ia mo ngari le kina ke na wongoi o kuna ukau ko ka kai ke na tolu e ki kai ke e lau marie o e fia fini mo tapo ki ko inasia e Falelotu Malia Tupu Immaculata mo whakahoha aku mau whai kau whakata pa mai walfitu poine nima e wha e ma pa hianga ofa e family o Suriana whare maka ke whakaawatu ke ngahi family ko tope ke family o Patele Mahe ki Australia nengo wikai ke nau i eno ke ngahi family i wawau pa ke ngahi family he tapa ko tope o aot ki Niue wikai ke tau i heni he ahoni pia he fia fini ka he lau Malia o whakawheta i tau lea whakatape ko e kipe na i waka i he wholau ko e kipe ko ne whakaai mo whakaola e whiawhi ko e ni na e whono au pito e Falelotu Malia Tupu Immaculata hange o kuvete ngata a ke whoke ato e kai ngapa me Falelotu ni ka i he lau Malia peo e whakawheta i pia mo e fia o hange ko ia ko inasi ai e lau fia e tāpua ki ko inasi ai e whonoa ko inasi ai e siasi ko inasia e ngai family pia hange ko ia o tau ke manu ia hange ko e tapakina ke hawa Tonga he covid tahiwa ko ofa ata pia eki pe hilau mari ko yana tau hapai ko to e tau ngai fie mau e olita fe lau e fia fini mo frata wangi na pa nam kakala mo foaki ko tau fai e kau tamayo ekini ke na hoko ko ngai lima nga au kau tatawat mo ahe ko fin mo to fa a ko Latu patol kati tu kuang ki ka ngau e walfitu poine nima whakataha pa mo i ata mo i lea na whakahoka toai ai Ouau Misa e whiawhini whakatawangi na e au lelei hatu ki ngai lot whare ko toa pe i he Diocese i he otongani mo i ngai family pia ki he opena kati mo toluk mo mea mai mei ai tau whakawhitai ko toa pe ki he eiki i he tau ikuna e whiawhini ka mo mea Malo pito Latu pea koe lava kakato ai pea o Pouau whamafola makehe o e whiawhini whakamalo ai pe foki ki a Latu patolo a koe taha pea o kau whae pea mo e kau ofisa ngā ue o ofisio e Seas Katolika Loma i ono whakatau kei mono Tikoni ki ono whakakato atu o e Ouau mo e polokalama molo malu o e whiawhini pea toi whakalau mali e foki ka koe Ouau Misa Fakanofo Patele o Patele Langilua Kivalu, Patele Mahe Luakini Okusitino, Patele Peau Masunu, Pea mo Patele Epeli Manisela, whakamalo ai pe foki ai walfitu poini e ni ma whakataha pe i he leti o pea moe e tau pe si Facebook a Broadcom FM Broadcasting ki a Suliana Falemaka moe family i he Tikoni pea moe nau angato ke nau Tikoni o la nima mai ke tau whamafola whakataha e whiawhini ai Ouau Misa Fakanofo Patele pea moe kau tamayo eki ko nau pole ki he whatongia mawhatuki ko e ni ko e whaiwhekau Tawangi pena tau kei whiinas a ki lelei pe ke iau tak lelei at pea whakamafola e whiawhini ke whaitu peo mo mea mai mei ai ta tau pe i o mo kau whakataha mai i le tio ka pe he fo ke tau pe si Facebook a pe i he tau pe Facebook a Broadcom FM Broadcasting pe a e tau whakamafola ke te ki mo tolu koia ne mo mautou Moimoi a e tau Ouau Misa Fakanofo Patele e whiawhini ta tau atu ai pe a e whakamafola pe a mo e kau ngā ue o le tio walfitu poini e nima me he Falelotu Malia Tupu Immakulata i mauwhanga i e whiawhini whafofonga e atu ai kau whaita live stream fuata levo toi fua aripate ki sina pe fo ki he le tio ni sia te tana tohi komika la waka mo mea